I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay, to jest ovo će biti serijal Deadpoola. Znači, ja mislim da svi znate ovu igricu, vi ste super heroj i borite se protiv zla. Tako da sam odlučio da snimam ovo kao neki serijal po epizodama dok je ne pređemo. Sada sam ovu igricu igrala odavno i prešao sam je jednu. Tako da evo sada ćemo to uraditi ponovo. Sada ovo na početku uče vas kako, koje poteze da uradite, gdje se bijete i to. Znači imate, evo vidite, da pucate, to vam je na kliku i na Q i na E udarate mačevima. Mene je nekako zabavnije da udaram mačevima. Evo ovdje imate teleport. To je na primjer, ovo ću vam pokazati kada padnem negdje. On će da me teleportira. Ninja, dođi. Dobre, ne u vrata. I ja sam, ovo sam odavno igrao, znači malo pre, sve sam u vrata sekao. Da probam. Malo sam ispao iz takta, ali nema veze, pokušat ću da pređemo ovu igricu lagano. Da, ono, sad u početku ne napadaju, ali se evo sad počinju. I da, želim da pozdravim neke youtubere čiji mi se kanali sviđaju, čiji su kanali ono veoma dobri i meni su se lično svidjeli. E sad, prvi pozdrav za Urke tutorial. Znači, kao što vam i sam reč kaže, on snima tutoriale i snimi i poneki gameplay. Tako da, obavezno posjetite njegov kanal, link u description. Ta drugi je 18K video channel. Znači, lik snima vlogove, čekajte ovo da završim pa ću vam reći, evo. Znači, lik snima vlogove i izazove. Znači, obavezno pogledajte kanal, mnogo je smešan. Ako hoćete da se ne smijete, pogledajte. I treće mjesto je, valjda se ovako čita, Best Reflex. Tako se čita. Znači, lik snima tutoriale i gameplayeve. Znači, obavezno pogledajte. I na četvrtom mjestu je Shox Gaming. Znači, on snima gameplayeve, snima Minecraft, snima Counter, snima dosta raznih igrica, tako da sad skoro je snimao i ja mislim da je završio, ne znam da će više da snima Skyblock preživljavanje i da on mi je pomogao na ovom, kako se zove, ono kad sam pravio Minecraft parodiju, on mi je pomogao za neku, tako da pozdrav za njega, eto, posjetite njegov kanal. I da, linkovi kanala će biti u description. Da se mi vratimo na Deadpoola. Znači, kao što sam rekao, ovu igricu sam već jednom prešao. Ovdje sam se najviše bio mučio. Nisam znao kako da skočim. I evo, popio sam se. Znači, to sam sad naučio. To jest, pre nisam znao koliko sam glup, da znam rečenicu da formulišem. Evo, ja ću samo da se popnem gore pa ću da završim prvu epizodu, to jest neću. Ima još, evo još, da pređemo ovu kanalizaciju, kako ja zovem. Pa bismo, teleport, dobro. Vidite, tako kad padate, samo stisnete B kao teleport i on vas teleportuje, vrati vas na staro mjesto i ne možete da poginete. Evo ga. To je mnogo jako napravljeno igrici, mada je to malo cheaterski. Ali, čekaj sad ovdje beše, ovako nekako ovdje. Evo vidite, sad bih umro. Nego imam ovaj B pa me to spašava. Evo ja sam da se popnem. Ovo sam napravljen kako beše. Čuku materinu. Ćao bre, te baš ovo sad. A evo ga. Ovako. Pa treba.
čekam sad, odem gore, pauza Merdeline i stigla sam do, i sad bombu valjda treba ostaje, eksplodira i gore rupa, da evo, znači ljudi, vidimo se u narednoj epizodi Deadpoola, znači ja ću je snimiti ili sad odmah, pa ću kasnije da je uploadujem ili sutra, tako da vidimo se i da obavezno posjetite kanale koje sam napomenuo, linkovi u description, da me ne rokne neko, linkovi u description i da napišite mi da li biste želeli neke tutoriale, na primjer kako reinstalirati Windows, kako instalirati ovaj Windows 8 i tako to. Tako da, čujemo se i subscribeujte naravno i obavezno, znači ponavljam sam ovo, obavezno posjetite ovaj kanal što sam dao link u description i što sam ih pomenuo u klipu. Tako da, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi.